Omwa uhalapo nawa amushe, tangi mwa hogolola okupulakena kochannel ya The Aim Sisters. Nena otatu ka pambuleni komboloto ontu ndjoka tayi zi moshipana shomegulu, tatu yi etelwa ku Pastor Daniel. Natu pulakeneni sho teke tupa oshindji kohi yoshipalanyolo, otatu iyogeke ngiini kepiko lyoondjo tulimo. Pastor, ompito atu yi gandja miikasha yoye. Tangi unene. Ewa pastori, tulombwela nkene tuna okwiiyogeka kuulunde mboka wetupika tuli muwo. Ano nomukalo guni tuna okutyeenda shiikololela kombiimbeli. Natango tandi pandula kompito ndeyi inekelelwa, manga inandi tameka, ondahala okwiithana ombepo ondjapuki yiye mokati ketu noyi tukwatele komesho. Opo kehe shoka tatu keshi popya, shikale sha yogoka nosha yapuka, sho shilundulule oonkalamwenyo dhetu. Amen. Tango nandi fatulule kutya okwiiyogeka oko kuyeleka olutu lwoye kekako. Oshipalanyolo shika ondeshi topola muupalanyolo gona uli utano. Kotango, opo tukale twa manguluka, otuna okukala twa yapuka. Uuna weya ku Kristus, ongoye wa manguluka. Ashike ito kala wa manguluka ngele yimwe yomiitopolwa yonkalamwenyo yoye mbyoka yili muupika inayi yapulwamo natango moondjo. Aagalati 5:5 okatyono kotango. Kehe omukriste okuli mondjila yeyapulo, shoka chili nokuli ocho oshipopiwa oshinene mombiimbeli. Pambepo, eyapuko oko kukuthamo magoyo kwaageshe. Ano tashiti okukala omuyuki. Ano ngele oto yapula oshitopolwa shonkalamwenyo yoye, otshaala okutya oto chigandja chikale cha Kalunga. Yesus okwetu ningeni aayuki ethimbo ndyoka twatula eitaalo lyetu muye nokutambulako esilohenda lye. Ashike kehe oshitopolwa shonkalamwenyo yetu oshili mondjila yokuyapulwa. Petameko, okuyogekwa kepiko lyuulunde mboka wakala oshitopolwa shonkalamwenyo yetu uule wethimbo, otatu uvu unene eyogoko lyawo. Natutye nee owakala hono omalovu uule woomvula odhindji, ndele ongombadhilila oyega shulithapo. Otshaala okutya olutu lwoye, omadhiladhilo goye, nangoye mwene agushe owuna okuuva uululume wekanopo ndika. Okushulithapo okutala oTV ndjoka waza hoyi tala 5 kehe esiku okuza keevula dhoye 3, otashi kala oshinyandwa okuchilundulula. Ashike onkondana ombwanawa tatu ilombwelwa mu Lukas 1:37 kutya kapena shi tashi nyenge Kalunga. Na otse otatu vulu okuninga aishe okupitila mu Yesus Kristus ngoka tetutsu omukumo. Afilipi 1:13. Ano natu taleni koshipalanyolo cha landulako sho tashiti, eyogoko thimbo limwe otali luluma, ashike olundji uululume wawo owo tawu tulundulula. Okuthigapo onkalo yuulunde poompito odhindji kashishi oshipu, na ohashi luluma, ashike ochili cha pumbiwa uuna to tameka omalunduluko miitopolwa yonkalamwenyo yoye. Otashi ku etele ukanithe ookuume, aakwanezimo, nokuli ethimbo limwe nomaliko goye. Otashi ku etele uushekwe nokuuvithwa nayi. Ashike dhimbulukwa kutya aishe otayi kala nawa shaa to gandja aishe mu tate Kalunga, nokumugalikana, nokulesha ehapu dhaye, nokukala wiitaela muye. Uululume wawo wuna okupitila muwo ngele owahala wumangulukemo mondjoko yuupika wulimo. Muudhigu omo hamu tuzilile eidhidhimiko, lyo eidhidhimiko otali tukwatha okusinda omamakelo ngoka taga hulithapo omukumo gwetu gokutegamena. Ano ombepo ondjapuki ndjoka yatililwa moomwenyo dhetu, omagano oyina okulonga mutse. Aaloma 1:5-5. Uudhigu nuululume womito yetu okulunduluka. Tate Kalunga oha pitike uudhigu nuuwehame wuye monkalamwenyo yetu, opo tuvule okulundululwa okupitila muwo. Ngele alushe tatu kambadhala okutondokela kiinima yokwiiyuvitha nawa shaa twamono kutya otuli muudhigu nenge tuli muuwehame, nena katuna esiku tulunduluke tuninge aanona ya tate Kalunga ngaashi tse tuna okukala. Ngele owuna ehalo okulunduluka nenge okuthigapo uulunde wontumba, mwameme, ilongekidha okuya muudhigu, ilongekidha okutinda, ilongekidha okweehama. Itandi ningi omatilitho, ashike ondaala ndikulondodhe opo wiilongekidhe uuna toka pita miinima yafa mpaka notokeyi tsakaneka, nena owatseya kutya Kalunga okuli pamwe nangoye na owuna okutsikila, inoteka nando omukumo. Oshititatu, ehalo otali indjipala unene noonkondo nasigo weli sindi. Shaashi Satana oha longo ngeyi, petameko shi to kambadhala okuthigapo uupika womalovu, oheku etele uuvu, uuwehame nethiminiko opo wuvule okuchuna. Shika otashi kalapo shaashi
owali uule weevula odhindji wiigilila okunwa omalovu. Ashike owuna okwiidhidhimika shaashi ngele ino etha ehalo ndika lininge elulu, nena ito kala nawa. Otshitine oto kala wuna eembepo nomahalo taga tengauka. Kashishi kolutu lwoye lwa pumbwa okulunduluka, ashike nomaiyuvo goye oga pumbwa okulunduluka. Thimbo limwe oto kala wasa oluhodhi, thimbo limwe oto kala wa nyanyukwa. Shika otashi vulika itashi tsu kumwe neenkalo dhoye dhokombanda, shaashi olugodhi oluli meni lyoye. Natango shika otashi holoka shaashi oto kuthamo eiyuvo ndyoka lya kala meni lyoye uule wethimbo ele. Shaashi uuna uulunde wontumba ihoo longo we mboka wa kala howu longo ethimbo ele, nena omaiyuvo goye otaga kambadhala okumonamo kutya otshike tashi happeninga. Ano shaashi mbika tayi holoka, shoye konga Jesus Kristus. Shaashi ye oye omwaaludhi, omutonateli, naashihe shoka wa pumbwa monkalamwenyo yoye. Uuna ethimbo lya pitipo, aishe otayi kala nawa. Ano paufupi otwiiyogeke koondjo ngiini? Okupitila mombinzi ya Jesus Kristus, okwiigandja nokwiinekela muye, nokutambulako omulandu gwelunduluko lyeyapulo miitopolwa yonkalamwenyo yoye. Kutya relationship, omalovu, nenge omukalo gokudhiladhila nayi. Ano ilongekidhila uuwehame weyogoko. Ano ikaleka mokati kaantu mboka taye kutungu, galikana tshivulithe nale, lesha ombiimbeli yoye ompito kehe to mono, ngoye to ningi kehe shimwe shoka tashi simanekitha Jesus Kristus. Nahugunina ino sholola uuna iinima tayi ningi iidhigu, shaashi kuna esiku manguluke ngele kuna ehalo okupita muuwehame womulandu gweyapulo okuyogoka koondjo. Epandulo natuli gandje ku tate Kalunga omushiti gwetu, ngoka etupe uuyelele okutseya ohapu ye nokuyuuvako. Tangi unene aaholike. Otatu kupandula Pastor kuuyelele ohapu ya Kalunga ndjoka wetu etelepo. Otatu kutegelela ishe tuuve kungwe moshikando tshachiya, omwa ngele eshihala. Ewa. Pulakeni ondinekelo omwayambekwa kochietwapo shika. Natutsikile nokukonga Kalunga momagalikano nomoohapu dhaye. Omwane muyambeke, natwiimoneni mochikando tachilandula.